أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا نعبد إلا إياه ولا نستعين بسواه
أسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجنبنا صراط الذين غضب عليهم من اليهود وأضلهم من النصارى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمنع قائلها من لمس النار ومسها وتجادل عن صاحبها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أننا في آخر أيام شهر رمضان المبارك وسيرحل عنا قريبا فنسأله سبحانه وتعالى القبول في أعمالنا في هذا الشهر المبارك وأن يتغمدنا برحمته واعلموا أنه سبحانه وتعالى أمرنا بأداء زكاة الفطر إتماما لصيامنا وقياما وأنها واجبة على كل مسلمين وأسنسان لتوان puji pa Allah subhanahu wa ta'ala itukbal na tuin sa taod-taod iwan sa laggo-laggo pagsarang sukul pa Allah mahasud ci mahatinggi sin masi-masiin kita yari halauman likusan sin agama Islam sarta masi-masi timutunay sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian lima layu halyangan sin Allah mahasud ci mahatinggi Allah salawat iban salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin nabi pilihan nabi kahinapusan piarasin Tuhan Rahman hamaksud manghiklari magpasampay magpasawah iwan si magpatarrang sin agama natu amunain agama Islam salawat madtukan niya pamangaliuran niya pamanga kasahabatan niya damikyan pahisiu-siuin miyagad na magbug hapamandu niya sampay paadlaw qiyama mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala kamumatan pa Allah subhanahu wa ta'ala tamingin niyo in ginhawa baran niyo hari kamu makadulapak iwan di kamu makatuligi pia pakabungsihan iwan kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu matan pa Allah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun iwan ayaw kamu makimatain buat malainkan suway kamu halikusan hajumlahan sin agama Islam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun singkitan nyo in bunnal tuud in kita yari na kita hakahinapusan yadlawan sin bulan Ramadan day pa iwan di natu pagkasayuhan di natu pagkaalimatahan inhang kabulan puas simpila adlaw mamaid na isabkato ni bulan Ramadan bulan nagdarasin sa taud-taud karayawan bulan sa barakat-barakat amuna imbulan Ramadan fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yataqabbala minna pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in bang mayan tema ingkatan sin ammal ibadat na to
ahinang nato di halaw man simbulan Ramadan. Iwan bang mayan kita niyo putusun sin rahmat ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin rida sin Allah maha suci maha tinggi Allah. Wa'lamu iwan ingatun sin kita niyo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naraak kita niyo sin Tuhan maha suci maha tinggi tumunay sin kaya wajib kato sin Allah ta'ala amuna in zakatul fitr. Amuna in zakat pitla mga kiaulungan sin Allah. Itmaman li siyamina wa qiyamina. Hasupaya hipang jukup hipanampurna simpu asa singkitan niyo. Sawab ing kita manusia di tapag kasayuhan iwan di tapag kaalimatahan di tapag kana naman aun waktu magpakapamong na sadya kita simbukon marayaw aun waktu bisan habulang Ramadan aun waktu magpakahinang na sadya sin amuin bukon marayaw bukon siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan paing kaaunan ni halaw man simbulan Ramadan dayeng hasawab ini impang daak kato sin agama Islam in tiap-tiap beriman in suway siya magzakat umungsod sin zakat pitla itmaman li siyamina hasupaya ipanampurna simpag po asa singkitan yung mga kiulungan sin Allah wa qiyamina iwan hasupaya ipanampurna bang ing kita ing kaaunan sing kita muqassir nagpabaya nagpahil-pahil hapag tindog sin pag-ibadat pa Allah biasin pagtarawi wan sin tahajjud kaluraman in zakat pitla ini mangjukupi iwan manampurnai hapo asasing kita iwan hapagpalindugtasin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa annaha wajibatun ala kulli muslimin iwan ingatun singkitan niyo mga kamaasan kanungnungan kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in zakat pitla in siya'y wajib siya pakatantan muslim di matong hadith an Abdullah ibn Umar radiyallahu an qala furida aw farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamar aw sa'an min sha'irin على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Dahing mga hadith sa lagu-lagu di matong dahing kan Abdullah ibn Umar nagsabda siya piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala piardo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in zakat fitr atau kan zakat pitla sa'an min tamar iwan aw sa'an min sha'ir in mga ini amo inin pagkaun sim mga silab bangsa Arab sa'an min tamarin aw sa'an min sha'irin ala al-abdi wal-hur pakain wajib sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maun patauh siwu dakan intau yan ipon siya immakna aun tagmiliki kanya wal-hur siwu dakan in limahaya siya wal-zakar damikyan siwu dakan in usog wal-untha in babai was-saghir in bata-bata wal kabir damikyan intaw maas minal muslimin bang siya bunnal matan nangangaku muslim pa Allah kaya wajiban in tiap-tiap siulakan ding katu tumunay sin zakat pitla mga kiulungan sin Allah wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salah in pada akan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in papaungsurun kita parihilon kita sin zakat patunayon kita sin zakat
hawak tu di pa makakuha in mga manusia dahing hapag sambahayang Eid al-Fitr. Ima'ina before salatul al-Eid. Amoy at tinding ha mga afdal sarta mataod ding ha mga hadis-hadisan iwang kaulamaan patungod sin kalabihan iwan sin fadal lawi afdal iwan lawi aula in qabla khurujin nas ila salat. Muttafaqun alayh. Al-hadith dalilun ala wujubi zakatil fitr. In hadith mga kiulungan sil Allah subhanahu wa ta'ala amunayni in dalil sa laggo haka wajib sim pagzakat pitla. Biya na sin sambat siwu dakan in siwi atawakan bata taumaas usog iwan sim babae limaya iwan sin ipon bang siya deng habang sa muslimun mawajib kanya impag zakat pitla. Mayta tuhratan lis-saim hasupaya ipagsutsi niya ipaglano niya simpuasa niya yaon. Bang aon kakulang niya hapag puasa mahinang sawab hikajukup hiwan ikasampurna asawab sin zakat pitla mga kiulungan sin Allah. Ang kansuway di mahamay-hamay sin bariman. Suway niya di pahil-pahilon impag ungsod sin zakat pitla hawak tu mawot na in waktu niya pagtutunay. Supaya masampurna iwang majukup impo asasin kitan yung mga kiulungan sin Allah. Wa tu'matan lil masakin fi yawmil farhi was surur. Sarta iniding ha mga in zakat pitla ipagpakaon ha mga sila tao miskin, tao fakir ha adlaw ipagkukuyag nila asin adlaw haylaya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. وفيها إظهار شكر نعم الله عز وجل sarta mga kiulungan sin Allah amo ini in mahinang sawab ipagpatampal nato hapag sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsarang sukur nato damikyan mahasud si mahatinggi Allah in pagtunay nato sin zakat pitla mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in patungod sintupungan nakalakihan day sabi ni ingatun sin tiap-tiap bariman kalakihan ingatun sin usog iwan sin babae maas bata bang pila intupungan sin zakat pitla mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin mga ulama hakahawpuan intupungan sin zakat pitla kulang labi 2 kilo siya. Labi marayaw bang siya 5 wiring hadto. Ayaw sadya siya mawa ding 2 kilo. Amyat to im mga tupungan sin laong ta zakat pitla. Sarta mga kiulungan sin Allah hapatungod sin pagtunay ibang pagpahwa sin zakat hawno na to itunay na doon bangkaw hawno naghula bang kitari hatumaga nasuway talawa kun inding ha mga balhajat miskin amo intag mustahak tagkapatutan ha zakat pitla ini hasupaya matayma in pagzakat na to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Dawud sami'tu Ahmad su'ila 'anil zakatil fitr qabla as-salah qala kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yukhrijuha qabla al-fitr biyawmin aw yawmayn wa huwa alladhi rawa al-hadith. Longsin Abu Dawud diungog ko in Imam Ahmad na asubo siya patungod sin zakat pitla
hatungod sin amuin zakat pitla qabla salah, ha before in sambahyang. Long niya in kaaunan sin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bang siya umungsod magpawa sin zakat pitla doon ha hika biyawmin hambuk hadlaw pa padua adlaw biasin nasabut hadith amuya indeng ha mga kaya riwayat hadith atinya indeng ha mga sahaba sin Nabi sallallahu alaihi wasallam before pasin do adlaw tumunay na sila sin zakat pitla, tumunay na sin zakatul fitr, mga kiulungan sin Allah. Adapun mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang impagtunay niya pagtunay sin hambuk tauyaw di niya kalanggalan, di niya kawatukan in amo in tag mustahak tukbalan niya sin zakat atawa kaning kaaunan sin pagpawa na sin zakat yaon buko na hulaan niya hakal na way roon kalawakan niya roon halawm sin kauman niya tagkapatutan sin amo ilong ta zakat pitla ajaza ikhrajuha ba'da salah jiyari in magpakwa siya sin zakat po asin sambahyang bang bihato yung kahalan jiyari kanya in magungsod sin pitla po as sambahyang bang bihato yung kahalan niya. Wala yajuzu daf'ul qimah di manjari in tumunay in hambuk manusia in hambuk muslim amo in hinangon niya alta atawakan sin pilak law niya amo na iniin ipagzakat ko ha tinainangon niya na in zakat pitla yaon unod sin lalong si mga ulama di yad tumanjari liannahu khilaful mansus asa karna inyan sulang hanasabut dalil hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukunin siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam in suway pilak unod sin in hiwa ta zakat hatungod sin zakat pitla mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى الإنسان أن يتأكد من استحقاق أخذها سواي habar iman hambuk manusia in tantuhun niya bang isiuin patutukbalan niya sin zakat sawab ong kaywanan maon atawa ka magjato amo inlong tasuway sa jaroon masukan niya atawa kan mga favorite niya ding mga manusia hari na magkita sin kahalan diya tumanjari mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha la yajuz fa inna az-zakah haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala imbihat tu kahalan di siya manjari karena in zakat pitla in ini hak kapatut sin Allah maha suci maha tinggi kalagihan ungsud paamo in tag kapatutan sin zakat pitla mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in pag-ungsod sin zakat pitla kalagihan in marayaw bang in pagkawiyaksahan na to di hawla sin kitan niyo bukas suway amuyad to in longta hiwa na to zakat pitla lianna Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha suci maha tinggi malanu siya di siya tumayma sin malummi makna bang kita mag zakat suway amuin longta mapatutisab kaunon buko na amuin kapin nabihan sa kira-kira di na longta majato sawab ingatun singkitan nyo in zakat pitla kapatutsin Allah subhanahu wa ta'ala
sarta in Allah mahasud cimaha tinggi malanu siya di niya tay maun in buat malengkan suway malanu. Farman sin Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. O kaum mga beriman, mga namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag nafaka kamu, pag zakat kamu, pag sarak ka kamu, deng haun-uno na deng amuin, nausahan nyo deng mga usah halal, iwan sin amuin, riziki dihil kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hagin lupaan, deng mga katumbu-tumbuhan, amuyan in patut, hiwaan zakat atau wakan, ipagsadak ka, ipagzakat sin tiap-tiap beriman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, patattapun na to in kabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala hari pada long ta mig mamaid ka to imbulan si Ramadan hakarna piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala imbulan Ramadan in sawab iwan sin hikmat niya hasupaya dumukang iwan gumanap tumaas impag mabuka sin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman niya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kaum mga beriman, wajib iwan piardu na ruun kanyo impag puasa habulan sin Ramadan. Biya sing kawajib iwan kapardu ha mga sila tauna kauna deng kanyo la'allakum tattaqun hasupaya magmabuka kamumatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayon na to mga kiaulungan sin Allah in katasin ibadat na to deng naman na pagsambahayang pagpuasa pagzakat iwan na sin kaywanan tibay huan sin ibadat na to pa Allah imbang mayan tay maun niya kato niyo katan hasupaya kita di mahwat-wat sin in amal ibadat ta long tawayroon tema sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang kita namu asah karena sin Allah hangad hulat na tuing karayawan diara sin pagpuasa sim bulan Ramadan ampunun sin Allah Ta'ala in pardusahannya nakalaway. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiusyo in namu asah karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan sin Ramadan namu asah siya iwan asawab sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan hangad hulat niya ing karayawan dia rasin Ramadan ampunun sin Tuhan Rabbul Alamin in pardusahan niya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا حي يا قيوم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.